I dobar dan, dobri ljudi. Danas ćemo da opet gledamo najboljeg, najpoznatijeg Mišu. Znači, Mišića, njega ćemo gledati. Nije on Mišić, on je Stahur, znaš. On je veliki Mišu, neko konj. Pa da krenemo, da više ne uvodim, pa da krenemo. I'm back. Hajde, evo dobro, evo. Držiš para, evo, imaš 50 eura po 10 puta, dobro, ajde, ja daj čovjeku, dobro. Tako gledaš kod silovali, kako blago, kod silovali 3 dana bez prestanka. Sad ću vam, gledaj. Đuri Frajerčića. Joj daje, sad iskopiran je samo na jednoj strani ovako pare daje. I ona sad, what the fuck, nek si rekao, trebaš ga bolje rubit. Pa je stara usise, ona je nešto. Evo, šta je, vidi ovo, ko stavak za infuziju, šta je ovo, brate, gledaj, ovo vam dao 50, ovo vam 10. Pa ja, čovjek, šta je ovo, samo dijeli pare, daj meni malo. Gledaj ovo vam guzice, jebute, huda treba. Nije stikla. Ajde bolane, ajde. La, hajde moj budala. Budala, brate, ajde dalje. Jes se razmahu, frajeru, pa ako da ubijaš roj bumbara, brate, ovo je stršljeno, šta je tebi za djete, njega sestra, bratova je glavlja prepadu u noću i sad skače rani, po dani po noću. Kaže, aj Miša. Gledaj sad. Srednji prst, koja si ti faca jarane. Srednji frs, znaš, on daje frs svoj. Srednji frst, hej budalo. Jedna pa, sad bi ti jebu, sve ti jebu. Kako roditelj to ne zabrane, brate, šta radi dijete? A hajde ne veze, dijete pametno zarađuje, ko zarađuje dijete, ima 10-9 miliona pregleda na video, šta hoćeš, dijete sad faca je rani. Eto, sad ćemo doći da vidimo nešto još, pa možda neću vidjeti još, pa ćemo i vidimo se, čao. Vidimo se u sljedećem videu i dotad lijepi i veliki, najveći dug Miši, pozdrav!